Comment nous la belle moi? Guys, jodi a c'est vidéo côté m'bral di nous qui YouTuber mwen gade. Mboko j'en fais vidéo comme ça guys. Ça est première fois m'a fait vidéo ça. So ça m'a monté nous like qui YouTuber m gade tako m'a monté nous YouTuber like qui joue game ou qui fait juste like vlog point bagay tout bagay ça yo. M'pa monté nous tout nous, m'a juste monté nous en paix. Et then m'a fait un lot encore, on part D. Ça y est, ça m'a fait anglais, ça m'a fait là, c'est mon anglais yo. Et then next l'autre là m'a fait mon créole, mon YouTube channel mon créole m'gade. M'a dit. So yeah, m'a dit nous qui YouTube m'gade guys. Avant de commencer la vidéo ça, bali un like pour moi. Si vous aimez mes vidéos, m'a fait là, bali un like. Si vous besoin pour me faire vidéo comme ça encore, bali un like. Et pas oublier abonner avec la chaîne là. Vous avez des belles vidéos bali. Ok, so on commence avec. M'a montré nous premier moun compte gade. Premier moun compte gade. Moun gade, il va gade non gade. Ok. Premier, c'est m'ba connaît si dit non qu'on a comprendre. M'ba connaît, m'a juste monter nos photos pour nous ka wè den m'a mettre non. Si nous voulons abonner, nous ka abonner. M'ba dit pour nous abonner, me juste dit, si voulez ou ka, si pas voulez, m'ba ken, nous pas besoin abonner. Me juste dit, si nous besoin, nous ka abonner. Abonner. C'est comme ça on dit ya. On commence non. Première, c'est the royalty family. Royalty family, guys. M'a monté nos photos. Famille ça. M'gade yo en pile, guys. M'aime yo en pile, m'aime gade yo. Et ça c'est maman, papa avec petite là. Yo gata gon l'autre petit garçon. Tant que un petit bébé yo juste fait, guys. Petit bébé a tellement belle, guys. M'aime gade yo en pile. Nous c'est royalty family, m'a mette tout bagay yo en les ba nan skin pour nous kawe guys. Moi me gade yo en pile, guys. Mon père ouais qui a mette bel tennis. Moi me tennis en pile men, tennis ça meni. Ce que nous kawe. Moi me tennis ça en pile. Tennis ça meni, ça. Moi me n'appelle tennis ça tellement belle. Moi mes gens yo habillé, guys, ça tellement belle. Moi mes net. Et then l'autre là, c'est David Dobrik, guys. Monsieur moi mes monsieur en pile man. Monsieur me ri, ça brûle. Les gars si la pris. Yo, pourtant de monsieur fort et tout. Like monsieur toujours appris David Dobrik. C'est m'ba connaît si nous connaît mon k'ap gade m'ba connaît si nous gade elle guys monsieur me en pile et then il fait belle vidéo c'est fait belle vidéo moi me vlog li yo net vlog li yo belle man tellement me vlog li yo guys monsieur David Dobrik et then l'autre là ok guys. Troisième moun c'est Brawades, monsieur. Brawades, même connais si dit non bien. Brawades. Yo, monsieur, li gon frère, m'a monté nous frère. C'est 20 ans. Yeah, yo semble en pile. Monsieur man, oh my god. Guys, tellement me regarder monsieur. M'gade monsieur en pile, m'gade là. Pile guys, m'gade là. Pile, je me dis nous garder la pile men. M'gade la pile men monsieur. Browdis. Yo, tellement me garder monsieur, m'gade la pile. Et monsieur qu'on habillé. Tout YouTuber m'a montré yo tout net qu'on habillé gars. Yo tout net. Men m'a montré nos photos là, yo tout net qu'on habillé. OK, mes frères là. Men I think ça est yeah, ça est quatrième là guys.
Men, m sot mouten ni misye, kon a mouten mi, sa e frel li. Sa e frel, meni. Misye le Facebook. Well, sa e pa bon non, sa e just YouTube channel la. Sa e no YouTube li ya. I'm a Facebook. Who? Yo tout le denek sa men. Yo fe bon video. Yo fe challenge. Yo fe tout bagay men. Mwen me video yo net. Gade. Mwen, depi mal nan YouTube mon video, m just remen. Mbari me bay video moun thumbs down, mwen me bak thumbs up. E kon sa men, nan tout social media me, Instagram, TikTok, nan tout bay me, fò mwen me video a. E kon sa men, fò mwen mba jam de pare me video moun. Ne pot video li a mwen men guys. Ne pot video li. Ok. Mal nan 5e nan. Oh! Ok. Mwen nan 5e nan. Ouais. Sa rele who man. Non YouTube li a rele who man. Sa e pa bon non sa a just YouTube li a. Who man. Ok. Misye, mba vle di tanko like van ouve. Mba kwe si nou kata dem guys. Ok. Misye, mba kon ke vou me explike bagay sa yo pou nou guys. Tanko mba vle di like gold digger, video gold digger kote li mba kon ke vou me plel pou m explike l pou nou guys. Tanko like gold digger, tanko like li gen like bel machine, et then li we la li le fia, si li beze pale a fia si like li moute fia machine nan, like fia propose li pale ave, but kou fia we machine li beze pale beze moute ba, tanko like gold digger, like fiyo ki gold digger ya. La chache gold digger guys. Mba kone si, mba mim kone si mi play sa bon pou nou, but mba moute nou guys, just ok. Li just bagay gold digger yo seman guys. Li fe bel video tou, mwen yo tout net. Li fe shampoo prank. Le moun a be nan beach yo, like ou konen kote ya, like ya prinse kwa yo, lal pade yo, li mette shampoo nan yo le ap. And then guys, like kakou, li mette shampoo, like shampoo nan tet moun le ap lave set yo. Moun yo ap fache. Like, sa moun di la, moun ka me ba la mi men. Ok, so, ou konen bay beach yo, right? Like lanme yo kote, lo filme yo just al rinse kou. Ou al rinse kou, then, some moun, gen moun ki, lave tet yo a fet shampoo. And then, sa moun di la? Sa moun di la men. Like, li mette shampoo nan tet yo, pou moun yo ka bagay. Chak 1 seconde li mette nan, chak 1 seconde li mette nan tet yo, pou moun ka fache. Gen moun ki kon kouri de el men. Sa fe mwen onpil. Ok, vinan nan 6e nan guys. Yeah. 6e nan guys. Meni. 6e nan. Sa fiyare le naka, en gaso le like Dominic. Sa yon bon non, but I'm gonna sim de kazil, but li le naka ton. Mwen sa yo son bon couple guys. Mwen me yo net. Mwen me gade yo onpil guys. Tout YouTubers sa yon di yon la guys. Mwen me gade yo net men. Yo fe bon prank. Yo fe bon prank guys. Yo fe bel prank men. Telman reme gade yo guys. Yon nan 7e. Oh! Oh god. 7e la guys, meni. Oh! Ok. Men, sa e light skin Monty. Oh my god. Misye men. Misye, tout bagay li fe for mwen. Tout bagay li fe for mwen. Men, misye, nan Instagram ou TikTok, misye kon a fe bagay takou. Jol li ouve takou cheval. Tout bagay li fe for mwen. En di kon channel, li kon fe prank, vlog bagay, li kon like danse. Li son acteur tout, takou li fe film, nte gade film li te fe a guys. Oh my god. N telman gade l men. Misye, li fe, li jwe game
I mean, like, games jouet nan channel li yo tou. Li fet kontri, chaque jot li jwe, m'gade yo, guys. Li fe mwen yo pil, guys. Tellement gade la. Yon nan YouTube la. Monsieur le Brent Rivera, sa e bonon. Pourquoi me dire, yeah, sa e bonon. Yeah, Brent Rivera, guys. Mba konen si mde ka di no yo. Mba vle di no yo, but sa bon. Sou di no yo people, guys. Sa e le Brent Rivera, guys. Oh my God. Me say gen le, bama. Chaque Friday, bama. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Yeah, vendredi. Chaque vendredi, li lage vidéo. I think chaque vendredi. I think li lage vidéo chaque vendredi, guys. Monsieur le Brent Rivera. M'gade net, guys. Mais, ouais, monsieur, bon di nou. Monsieur, lè fè vidéo. Li reme fè, c'est prank. Et prank yo mweme. Li fè tout prank. Et then li kon surprise moun, guys. Li prank li yo bel net. Prank li yo bel. Lem do prank yo bel yo. Li bel. Li prank tout moun. Li lal kot lot YouTuber yo, guys. Li prank yo tout net. Ou konen David Dobrik mte dou la. Li prank moun, guys. Li kon kontre avèk YouTuber. Guys, bon di nou, li fè an pil waga, mwen me vlog yo, mwen me tout sa l fè yo, guys. En sa li, Ben, sa e zami yo e, Brent Rivera avèk Ben, zami yo e den nan mwen kay. Mwen sa yo fotazi e fre, e frem dadi yo kay. Mwen sa yo, ya, frem dadi yo kay. But e zami yo e, guys. Mi se fè men video avèk Brent, li fè men video avèk. Mwen me yo net, guys. Mwen me net. M'gade tout net. Meni, guys. Then, sa ete 9e la. Ya, 9e la. Me 10e la. Ok, guys. Bon di. On lot fami, men. On lot fami. Men yo. Sa yo le. Ace family, guys. Oh my God. Inte many. That's how the Austin, ça le Catherine, ça le L, et le petit bébé à saute faire. Mais you get 3 petites. 3 petits, mais ça pique dans ça deuxième, ça son petit garçon. Guys, famille ça yo. Mwen me le YouTuber fè house tour. Yo go like yo moute kay yo, men. Mwen me gade video sa yo. Depi m bored, m just al na YouTube m gade house tour. Le YouTuber ap moute kay yo, guys. Mwen me gade video sa yo net. Mwen me gade video sa yo, guys. Li pot YouTuber mwen kay ap moute. Mwen me le moun ap moute kay moun like Kayo, you want to call Kayo, like house tour, guys. Tell my women. Okay, vi nan na YouTube. 11e la, yeah. Meni, misye, bon mwen, mbaka di non bien, no. Pause, guys, mbaka di non bien. So, I think, pause. Mbakon de meni. Misye men, misye, sa misye se jwet game li jwet nan channel li yo. Li kon fè, non, li ba fè vlog. Just game li. Mwen me gade moun ki jwet nan YouTube game yo. Mwen me yo net. Misye, li konen le YouTuber jwet game tako like, jwet pe. Misye, depi lou ti ba li fe. What if I Me, guys, okay, ça c'est 11e là, yeah, monsieur. Oh my God, yo, me lot YouTube mwen me a pile. Men, Mr. Beast, oh
Oh, monsieur, mwen me a pil bagay de monsieur. Mwen me a pil bagay de monsieur. Li reme de moun. Li achete kay bay moun. Li bay moun $1,000,000. 600, like, li bay a pil bagay. Li achete telefon. Li achete kay, m'gatan di sa. Li achete tablet. Li achete PlayStation 5, Xbox. Tout bagay li a. Depi l'passe non kote, fol bay moun kob. Mise, oh, sa e favorite YouTuber mwen, guys. Mwen mise a pil, Mr. Beast, mwen mise a pil, m'gade mise chak jou. En li gen game, jot gaming tou e. Tako li jwet, en sa e, mise me ede moun a pil. Mwen me le moun ede moun. Mwen me le moun ede moun, guys. Mise, Mr. Beast, bravo. Pour tout son fait yo. Bravo, men. Bravo. Mwen me son fait ya. Mwen me. Li achete kay pou moun homeless. Ou konen moun ki ete nan la yo ki pa gen kay, ki pa gen piyes bagay, like homeless. Homeless. Li achete kay bayo. Li bayo a manje. Mwen konen homeless moun yo fò bayo manje pou yo manje lepi ou konen yo bagay. Li bayo $1,000,000. Tout bagay li achete rad pou yo. Ouais, Monsieur achete ou konen GameStop, mba konen si nou konen, but kote yo achete jouet bagay pou moun jouet. Monsieur achete tout bagay ki nan store yo. En li ale nan lo store ki gen radio, li achete tout rad nan store yo, guys. Li fè a pil bagay, en li gen pil zami yo e del, guys. Yo e del fè a pil bagay. Lem do li fè a pil bagay pou moun, li fè a pil bagay pou moun, guys. Mwen me misi a pil. Mi dan nan lot la. Sa e 13. Yeah, sa e 13 la, guys. Me, sa e legit po. M'gade mise anpil. Mise fè un paket bagay crazy. Mwen me lal fè bagay crazy yo tou. Mwen me yo tout net. Mwen me video mise anpil. But mba gade l toutan, but m'gade l. Ok, vinat na 14. 14. Ok, me, sa son ti moun. Sa de 14 la. Non mise se le Galvin Magnus. M'gade mise apel. M'gade mise 3 fwa pa jou. I mean, eba 3 fwa, like 2 fwa pa jou, mabdi. Mise fè pil video. Li fè bon video. Li kon chante. Li ede moun. Li fè tout bagay. Tout bagay li fè. Mwen mise apel. M'gade, like, mwen me tout sa mwen a fè nan YouTubers. Mwen me gade mise. Mise gen 13. Nan 15 la. Sa e 15 la. Mise le Johnson. Johnson, guys. Yo. Ouais. Yo tout. Mwen mouten nou 3 timoun la. 3 timoun, guys. Zami yo e, guys. Meni. Johnson. Sa e 15. Ya, 15. 15e la. Mise fè bel video. Mise fè an pil video. Mwen met tout video fè. Kapo, ou konen ki an yo di ba sa? Intro? Yeah, intro. Look. Intro. Mwen me intro mise a men. Mwen me mise an pil men. M'gade mise tout an. Vila nan 6e la. Ok. Ouais, ok. Msot nou ten nou 15e la. Me, oh my God. Men krel mbaga pa men mba. Krel mbaga men bali men. How you say 6? Bro. 16. Yeah, 16e. 16. Sa e 16. Sa li me yo 16, guys. Sa li me yo 16. Mise,
Monsieur avec monsieur, c'est bons amis yo. Bon, lem do bons amis, bons amis yo, guys. Bons amis. Yo, like, video. Oh, allez. Vidéo monsieur, avec tout ça, même vidéo yo fait. Like, comme yo même bagay. Like, moi-même, yo fait by vidéo yo net. Moi-même net. En ça y est, dans 7e là, ça y est 7e là, ça y est Nayi and Jalen. Oh, them couples, bro. Couples ça yo guys, moi-même yo net, yo tous les deux. Nayi and Jalen, moi-même yo net, guys. Moi-même gade yo. Yo bel en pile, moi-même yo, guys. Moi-même yo. Moi-même gade yo en pile. Ok, mais l'autre là. 18. 18 là. Mais 18 là. Ça yo c'est Dobre Brothers. De ça yo les Lucas, Marcus, Cyrus, Dario, guys. Moi-même yo net, guys. De ça yo. Meni sat nan ole ya, de sa yo, guys. Se mara sa yo e. Sa yo se mara sa, makone. Se ne ka wel. Meni. Mara sa nou e. Mara sa nou e. Tout moun sa yo moute yo, guys. Mta reme wè yo an pil, guys. Mta reme wè yo net. Mta reme wè yo. Mwen me gade yo an pil. En yo fè un paket bel video, men mwen me yo net. Vi nan 19. Monsieur? Ok, meni. Monsieur le bon avancer. Monsieur le Dane Matt Smith. Map monte nou guys. Map mette non photo yo sou bagay la pou nou ka wè. Monsieur le Dane Matt Smith. Monsieur fait li fait réaction vidéo. Excusez-moi. Li fait réaction vidéo. Li fait li jouer like T-jouet. Li jouer game, guys. Li fait un pile bas sur channel yo. Moi la pile, guys. M'gade la pile. Chaque fois m'gade monsieur, ou connaît li fait bail. Pe m'gade monsieur. Moi m'gade vidéo scary bail ça yo. M'gade yo net. Ça est 20. Yeah, 20. Monsieur really pretty boy Fredo. Kon sa yo di? Yeah, pretty boy Fredo. M'gade monsieur un pile meni. Monsieur fait un pile bagay pour moun. Même j'avec Mr. Beast, j'aime de dou la, monsieur fait un pile bagay pour moun. Moi monsieur un pile lié des moun men. Moi monsieur un pile m'gade en li gon petit li a belle, vraiment belle guys. Petit li a vraiment belle. M'gade monsieur. Ok. Mais 21. Monsieur le King Sid. Moi me gade monsieur en pile. En moi me intro la. Intro. Moi me intro monsieur en pile, guys. Moi me monsieur en pile. Li kon fè vidéo tanko like le moun ap goume. Tanko boxing. Nou kon sa te le boxing no. Li fè vidéo ba sa. Li fè kanko le moun pou moun gen jouet by PS5 la. Si nou pa kon sa te PS5 la, mak moute nou foto wa. Li fè bay pou kob, pou tout bagay guys. Li fè un pile bagay. Li fè bien belle vidéo. Gon vidéo te fè avec un pile mesdames, tanko like yo te non d'lo. E den gon ou konen bay pou de bay piscine yo, but e ba piscine yo tanko like on bay blé. Yo mette d'lo la den tanko un piscine. Et li la ge mayonnaise, ketchup, tout bagay pou fi yo ka soti. Si yon fi pa soti, yo gen kob. Si tout fi soti, yo va gen aucun bagay. Den li te fe yon lot bagay encore. Takou, ki sa te yon encore? Ya, li mette moun a genou pou an pile tan. Moun ki genou moun yo rouge. Mte wè video sa guys. Genou moun yo rouge. Lem do rouge la, li rouge. Moun ki de a genou. Moun ki pa de a genou. Moun ki de a genou denye, li moun ki gen kob la. Le lot la. You see le smooth Gio. Gade mi se an pil.
Mi se le Smooth Junior. Mi chaque time I'm gade from the intro. Mi se gade mi se a film. Li ka chante. Desa yo King said avec Smooth Junior, yo ka chante. And zami yo e. Yo bon zami. But yo te go mi wale. Yo te go mi. And mi se le Dashi Game. Sa e no YouTube li. Dashi Game. Mi just mute nou photo like game. Maybe guys. Sa e ba kon sa li se somne bueno. Ba kon sa mi just mute tako ti komik yo. Mi just mute nou sa. Ba kon dis you can take yo mi se samble. Sa mi se le Dashi Game. Sa e mi se fe bagay jouet. Mi se fe bagay jouet bagay jouet sur YouTube bagay li jouet game. Oui, nan ki li me omye la? Ta le bok mwen. Ok, sa te 23. Kou nan mwen nan 24. Mi se le downplay. Like, downplay. Mi se, mgade mi se net. Mi se fe ba gaming tou, ba li jouet. Mgade mi se anpil. Chak matin mgade mi se. Ok, me denye guys. Denye sa mwa mwote nou. Mi se jouet. Li e de moun. Li fe video reaksyon. Toku bagay peyo. Li pot bali ya. Li fe moun voye video bali. Sou nan Twitter. Twitter. Kyo le Twitter. Ba konen kyo le basa. Twitter. Mba itilise Twitter. Twitter. Li fe moun yo voye video bali nan Twitter. Li fe moun voye video bali nan Twitter. Tako, e den li fe bagay tako video na TikTok, like try not to laugh. Moun ki depi li pedi yon point li bagay. Guys, li fe anpil bagay. This is my favorite gaming YouTuber. Guys, mi se le Corey Kenshin, guys. Mi se le Corey Kenshin. Mwen mi se net. Mwen ma frem, Baby Wilkinson, nou konen deja. Chak jou, let mi se lage video for nou gade el. Li gade nan telefon, jam gade nan telefon, guys. Nou gade mi se pil. Lem do, mwen de gata konen mi se of a frem la. E mwen te di frem la de mi se, e den li komanse gade, li gen me video, guys. Mi chak le lago not video. Chak le lago video from gade el, guys. Mwen mi se, pil, guys. Mgade mi se pil. E den guys, sa e video a fini. Sa e denye moun guys. Mimi, Corey Kenshin, man. Mgade mi se pil guys. Ok guys. Sa se video de YouTuber mgade. Mgade la gon on part de video channel YouTube channel Haitien mgade sa mde do angle. Mbali no kreyol. Guys, si nou eme video sa, bali yon like pou mwen. Si nou beze pou fe video kon sa ankon, bali yon like pou mwen. Si nou abone avè channel yo a, bali yon like pou mwen. Then, guys, that's it guys. Mdame nou enjoy ti video sa. Mba konen si nou ap remen, si nou ap gade, mba konen guys. Si nou enjoy nou, bay video like, abone avek channel pou kalage, bel video bay nou guys. Mapwen nou lot le. Mali.